umwanya w'ijoro benshi barakwita kugira ngo bashobore kugira ngo kugira ngo banze kuko bakajya bamara kugatanga n'ijoro n'abaye batanu barabaye kurangiza n'abaye batanu barashinzwe n'aho w'imyaka 60 muri panda cy'amavuko Jawabnya kenapa lagi melakukan ini? Namun tidak ada. Kalau bukan kecil, kita tahu dia. Tujuh bulan bersama dia. Wow, waktu kita tinggal di Mimi nataka kuanza kama hivi. Usome sana ukikao chini na nje chachu kidogo wanaoamini. Kwa bora unabisha. Basi yeye kama kubisha. Kuliko mwana ya kama alida. Basi mwili. Haja wale kubisha acha. Abakazi kuka mkabe dikisi kudiche. Haliyo na meshi azikozi makono ni kudiye. Haliyo ka Jewe nakuzenguka kulira. Tukine mabili kudi ya kanila. Tukataki kupia kunele koi kanila. Tusajina wangi watu kanila. Kaha kanila. Naki tamkichu wakati ataki nubise. Nakikia kunila. Umukogomani umubende kwa umubende kasi. Atarasabia mambo wangu. Mama. Kuko mama yake kuteze kujabu na mshaka. Mwambie mtu kama sasa. Nitima kumwambia. Ahani ashaingia kwa wala kukaita mtu mzuri. Ile ndio mkutoni hapa. Wote kutoa hizo kumwambia. Yeye anataka kwa mtu mmoja kwa wala kuchukua. Kuko huko ile usafi. Peleka nyumbani. Hayo Awakongomani watajamaa kwa kuzekuitwa Emmanuel. Wewe mose tuajaze umwalimu anatembea ukichukua na tu pamoja na mataka. Wewe mose itakalia. Ndio mose kinaohia bora tena atakalia. Niko basi ndio nakunywa na ukigodu niko wanita kalia. Hadi Bila bicara Sasa anakiwe Musa. Sibigera serikali. Bali ukambi mima. Gari bila kamika hii nitayoba. Roho msose. Kuja mikomanda kwa chango. Nani siko kideni. Mikrofoni iweka. Itaweka. Lazima ichie wana. Kwa hiyo ni wanachosha na wali kukusina wala alafu nimenya mama kwa kuja kwa watu ukisha hapa daktari anamkimbia na mfanyakazi makazuri kutoka kuishi ni watu watu ni chafu yes lazima kama sasa ni mashareo sababu ya kinama sababu kwa wazama mkono na kufibi ni msaki ya msaki Ndasho sababu ya ukiru kutasudani yako kuruka mkuru wikachwa ni msaki ya msaki mwana Ibana ya mbele hiyo ni kusinga kuboa pia tisofuria kisa bashaka kilimba bisaka kukilimba ana kujenga Petro Kurusi Kama usigani kwa mwanamke. Hii kwa ya hii mwenye msemaji yetu. Sisi hapa Kristo wabili. Uwe itatomea mtoto huyu katio. Basi kana mkina. Baada tuendelea uzima aliyamusikani yetu. Bila chambo. Ishego kama kile Bakura mjaribu ilikopa. Mungu ndiye wakili nawe yake hapa mchiko chango.
mara yote ni mhamuga nikakinyezezia usiku na kwa zote nikuzoe ndio ni hatima sana kwa wale mzee yeye kapiti kwa wale ambao wanataka ahitwa kuipo au kaza Tanzania alongo na pastor kama sisi kwa chama za kina mungu wa Yesu tukiri kutuma baweni hai sana wao tuzaruka tukachitwi kanaya mzamba tukoba tukutumie tukutumie uwiza leta kwa Sudani yetu baweni kwa Mungu tunawahisi kuchukua ngiliwa no ni kama kuingia wao wote ni yangu dongi kilipika ile oya kodani ile ketoro toro ngai ndo karibu ina ndo ngahaga kuteyo hata bibirango ile na majiro ali kuba nayo tunashika chuma kweli nini muondoka kweli mubado shikaya wa itapa kama nini kukora bora hata ndo sikukora ni baba kigenge tulivu ndio nako ile na vile kilichobaki hapa na maji ndio sikiraka chimba ndio ana nimekuwa tatikenge ya Kristo goye Sudani kuvuga mkuru tu goya kuwe kugenda ni moto kama mwaka papa wa chu tuli kwa mgenge kama mawe huo kuona utashaka hadi rudi kwa doka tukongeleze kugende ni amen kwa ilikuwa mwenye kwa ndege kumbe na ndege iko kama ingende ni Yerusalemu imazakucha mbio kuchika Ethiopia yangu wangu kipatikana kwa kanda ijara kwa mkuru alizabeba Ethiopia sabu kwa ndege hiyo ikenda kwenye Sudani ndio kitoro awali transit awacha sababu hapa muze tuwajane tuwe kama mwanamke kumbe ya tekende na wanawake hiyo ndio ndio kukutana msosi wewe hata sana pisa tukaja wakujana hiyo hoteli kwa ndio aisha Ethiopia jewe nao ndio ni badi za mkaruka kumba ndio akija kwa sasa nashika kuruka ngolagani kuruka kule nasuri ndio ndio tunalika kije kwa sababu wanaweza hamuja hata isije kuzi na kama ni kusema tunaweza kujua kama ashushe ya matamangu wetu kwa kwenda jema na kuizo ngoko Buliga musokura kwishende tukutane kandi buli wakale n'abana b'ibikoba wakale bagezwa n'abagore semine y'amata wagatanu semine y'ubaruka wagatanu semine y'abaribiti kwa mugaeleza kuri wa kuri kurekana kuri mishendo buga kitali kichumi sokindi nani mwenye leta mimi bana mkalimuzi ila
kusikiliza jambo yako. Ukairudiisha hizo kutumisha. Bibu mbele ndio hapa. Ngatakubali ukazako. Tapi Yesu ya kusaidia. Sige leo kwa mbele bila kuona. Sasa kai nani? Mama mbele kama. Sasa ndio watu sasa kwa ngono. Ndio sababu kati kurudi kushura ndio wale kama kurukia sio kuzua kwa hiyo Musa kutolewa ukizikwa mwikana tangu ngapi usoiona wala sasa na leo wale mkitanyashe leo Moge kuzake Kufa kuoga tatu Kilo kite kulia Uruanza ulimusi Kukusangia Kumumilina mara soto ni wachi Yesu Kristo Ideviki tugevi jamu Nige kitibu ta Kukwitwa na kwa Yesu wachi Munyuma zuru hini Eri kwitega kume na makisuriwe Kukiga abo kewe nani Nitwa mwizera Nituze kutegubi Alikutuze kutegubi Kugasha Yewe kuyamema Kujaba wagendera muwiza Haukwego binjire mucho Aliwe Yesu wacho Abali mubili Wate mubili Bichire kumprego Yesu na shirwe Igihe ngiki Akikunyako imani yako Niko marunga Ingabile Wale wasezeraniwe Aliyo kwemu yera Yesu na shirwe chako Nonele Kwemu yera Alakenewe Akenewe Enisho nana mfuze Watu wangu kupita jina mpele Uyubusi Nika chabogo Kwa Nakusate uwewe Wanda niu Kawina Ukiti chako Ukiti chone wesega Uze kubanda Wisusu Nyendeza kuchite kwemye Uko Haya winja aso Kini akani Iwa katika kwemye Kani harakata Kuwangotakia kwemye Uimana Bega Tusoma mega kupe Tusoma kawela Kupe Kwemye Uimana Kama kufise Tunaza kujua Yesu ashika chako Nikawa tusomele Mkitabu chako zoli buka Nikiche kitakami Wewe kulongo wanapele Kugesa kwa kame Anima leo Kuteku Maana kutukomba Izabu tunima Chichaka Ego kulongo wanapele Kugesa kwa kame Harana Zulu Umunsi wa Pentekote ushize bose bari bakoraniye ahantu hamwe haza igihuhuta uye mu ijuru gitubuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkuzi ibwira hose mu nzu bicayemo hababonekera ibirimi byigabanije nk'iby'umuriro bibaca kuri umwe bose buzuzwa mpemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpemu haba hari kuzivuga amen Bwana Yesu Kristo tunakushukuru. Tunasema asante kwa muda huu tunataka kuingia hapo. Tunaombea mtumishi wako ambaye uliandaa ili awe pamoja nasi. Baba, ujumbe ulimpa umwezeshe kutamka na kufikisha kama vile unataka. Asante Bwana, kwa maana utampa nguvu na upako mpya ili atimize kile unachotaka. Katika jina la Yesu Kristo, kanisa tuko tayari kusikia kuzungumza nasi
Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mwami wacu Yesu Kristo abamenye ko igihe cyo gutaha kigeze. Abamenye ko igihe cyo kubana bigisha niwe kigiye kurangira. Abamenye yuko igihe cyo kubana muri iyi si cyarangiye. Bibiliya itubwira ngo hasigaye iminsi ibiri Pasika yinjire. Kubisanzwe iri jambo ryamwe mu yera kenshi barakunda kubigisha ku munsi mukuru wa Pentekote. Bariko baributsa ko bavuye ariko cyane Imana yashyize ko tuba tuzuye kubikirukana no kugikane ku munsi kuko bakare ababikora nk'umwana w'Imana. Tuze wigira uburyo bagishije ku cyo gikombe kubw'icyo wahawe Imana kuko ni nayo bibeni cyane ikakurega no politiki Yesu arashira cyane. Hanyuma ngo Pasika igisira cy'imisi ibiri yinjire kaya bigisha niyo bategura bari gusabira ibyanyuma kandi niko wari muhindu wa mbere yakoreye izo numa ziwe. Rero bahereje gusangira yirendasha muri byinshi uko inkuru murabizi icyakurikiye inyuma yaho arabaza arabanga kumusiro arapfa. Munsi ya gatatu aba arazutse ariko Bibiliya itubwira neza yamaze iminsi 40 abiyereka kurusha abigisha biwe mu nyuma z'abakuriye mu nyuma kandi agenda atanga ibimenyetso bitandukanye ariko agenda ababwira ikibazo cy'Imana. Umunsi ya 40 abo musoni naseze abigisha biwe araza ati jewe nahawe ububasha bwo kw'ijuru n'isi mugende mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza kandi bigishe kwitonda ibyo babagize byose babatize kwizera Data n'iryamwa n'iryamubwira uza kwizera bakabatiza azokizwa ariko utazizera azotiga n'imbabazi. Bimenyetso bizaboneka ku bizera nibi azosenda abadayimoni mu izina ryanje bavugishe mu ndimisha niba babatizwa bakajya gucika n'agati y'abasura kandi barandikiraza kuba rwaye isoki. Hili jambo yabwiye mumviriza mugende mu gisagara murindire isezerano ry'Imana. Yohani yababwirije mu mazi mugabo wenda mu minsi itari nyinshi cyane muzobatizwa muri Bwera. Niba ngo Bwera yamara kubanzako muzoronka ubushobozi bakushimira uhereye muri Samariya Yudaya kugeza ku mpera y'isi. Cyaba cyane ku musozi wa Eliyoni abafite abatariki ibiganza abaheza azabona kuyo ari ikimenyetso cy'amakuru imbere haca haboneka abagabo bambaye impuzu zera ngo bahagarariwe n'abantu yemwe bakabona abagabo b'i Galilaya bibi gituma muhanza amaso uwo Yesu ukamubona kenda nikazuka baca abagabo bawe no ku murwa mukuru Yerusalemu batabikira kwigoroza y'abanyejuru biyemeje kubataka no gusenga. Icyo nakundiye abo bantu burya icyatwiciye cyose n'igituma tuzavuga mbwebuyera turabona uko bameze imitima turabona bashaka kwibana. Iryo jambo rirutane tuvuga ko kuko ibintu yose kwiyeza bisaba umusabane
hagati yawe n'Imana yawe. Iyo wiyesheje ugenda ku mutima wesheje wumva amahoro, wumva umunezero, uryamye igishimo n'uhagararije. Kandi umuntu yesheje Imana yamurinda kugira kubera Imana cyari umuriro ikakugeza umuriro kandi ya handi bigenda bazakugira barayibona kuruhuka. Niyo bagwaraje atako arengana kuko ajya asanga umuriro. Cyangwa abahanga shaka bice bitare n'ibindi bakora gukora ubwambure original. Niyo izabara zije mu kabari ndetse kugira kuko muri umuriro original mu kabari yakabiri basi wakati wewe ukaondoka n'ikibuga kabari. Yesu ashimwe cyane. Maze rero uyu mwana wacu ndamukuruga ngo bari bamaze kumwigezaho mugarababwira bati tubamurondera. Imana bakubwira bayikunda kandi abayobora asiba bazibona. Eka n'ubuzima bwawe iyo uje kwihana, iyo uje gukora y'Imana, uri kurakorera Imana, uri kurasabisha ab'Imana, uri kurarondera Uhoraho, uri kurarondera Uhoraho. Hariho abakorera Imana n'Imana. Iyo ugiye gusenga abantu ukaremeresha nawe urikora, uba uri kurakorera Imana, uri kurarondera Imana. Yesu ashimwe cyane. Ari mu gitabo cya Kawurike abagana 1959 ngo bari baje gukorana kuko bari biteguye akadobe yani biro bwera n'akaza muri barasenga kandi bariyeza umunsi wa mbere wa kabiri ku munsi ugira cumi ngo bumva igihinda kikuye mu ijuru giturumbuka ngo gihuhuta umuyaga w'ikomezi ngo gikwiraga mu cyumba aho byagiye bose icyo kigaragara ngo ibindi by'umuriro kimwe ku rumwe ikindi ku wundi ikindi ku wundi niko badusome batangira kuvugisha ururimi nk'uko rero w'Imana azibana. Yesu yashimwe cyane. Abandi nabo hasi bashaka kugira kuboneka abo bagabo bari kuvugisha mu ndimi zacu tutangire tukora kugira ngo indimi zacu atari wowe tukasaga n'ubwoko. Iyo byose tutangire n'ubureka muri iki gihugu barawenga itama. Petero abavuze uje kuba korore w'abantu kuko satatu zo gitoro niyo babone ko yakati satatu y'abantu akabara uwe wihana uwe watanga uchamusaba umufari zubichana wibya dosiye yahe hadi Golgotha. Leo tunaanza kuchamba tunabihamya tunabishikira mpaka kusima Yesu msekeni Mungu anawatuye ali mwishuru kama kagaruka atogakana n'ubwasho bwasafe witangiye ko nawe ayo musibuzo rutinga n'ubanza. Hanyuma umwana usaniye kukurogora Katoliki mu cyuri cy'ibirori cyakunda abasore ngo batangwa gupapa ngo bacumita mu mitima yabo. Lalu orang berasumsi, lalu azogan. Kalau orang azogan kita jual, baca orang kupete, misi juga berani, tukir kutebeli kan, kalau begini kan. Baca jangan dibuat, bukan masa beri abadi sebesi aja Yesus Kristus. Muncul orang balik kita apa? Si cakap orang balik kita apa? Muncul orang kita ada beri. Kuko ancestors ndio kama ndawani ndawa hakawala hata makume Yesu anashime sana hicho tunga na kuiha kafuye kuja kuiha ndio kumwa kusa Yesu anashime sana satenda za kuko ubizi chikatamba mwe ndo awani kiche Kuji ufise kudogo ya kuiwezi. Baada ya wakati kibanda chama. Iyo bitavuye kukwega kwa hiyo. Wakula kwa tambuye ni mwana tisa. Leo ile cha kukula. Niko tukaja kurudi mwana tukia kwa. Atushinga kali. Atwele kwa uchana kufanya uchi.
Yesu ashimwe cyane. Bwana yutaka kukugorora kurusengero kwitwakiriza saa 9 hadi ikorane. Petero na Yohana baca baragenda no muri icyo gikorane barasanga ikeba kikari imbere y'umuryango w'urusengero cyangwa se ikibuga baratora kikikanya kazi yake ilikuwa ni kuomba saidia hapa saidia fasha kwa wanaoitekeleza na wanaohanga mahasa yabira ngo haricho wazakuruha barabibira baturabe arabaraba aribira ngo melodi y'abamuhe bacarabibira bitya nta feza dufise nta n'isaha dufise ariko icyo dufise nicyo tugomba kuguhe. Yesu ashimwe cyane. Mu izina rya Yesu baramufata ukuboko kw'iburyo ko baramuhagurutsa bamuhagurukishije bamubwiye icyo dufise icyo tugomba kuguha bariyumva muri bo. Yesu ashimwe cyane ko baronse ubundi bushobozi budasanzwe budakwemerera niba dukoresha ibitangaza si ubuhinga bwacu. Yesu ashimwe cyane. Barahagarara ahagaze yumva ingingo z'amaguru zitari gukora imitsi irakomera amaraso atari gukora rw'amazerero baratambuka yumva n'ikorwa arasubira yumva ni fresh arasubira yumva ni gudu arasubira yumva ni warayi arasubira yumva ni mami arasubira yumva ni mashara akayegerageza akigera musenge akabika ashiga Yesu yiwe n'ubitambeza gukorera. Yesu ashimwe cyane. Icyo cyiza cyumva sepremye so sengera amahoro sepremye musisengera ubworoke. Yesu ashimwe cyane. Urumva sepremye niba uchaguza n'Imana yawe muze mugenda ku mitima y'ukwizera hano ni kurinda. Yesu ashimwe cyane. Sepremye arizera izi nyuma za kera niba waranesheje urugamba akarangiza urugendo neza nuko bagera ku mitima y'ukwizera hawe no kurinda udafise sepremye ntacuruzo n'abarozi. Umuntu afise sepremye wakamubahisha hadi baada kuona wewe utakapfuye ukutaka sepremye sepremye aliyatrakitiza niko nako kutibo nako nataka kukiacha kubageni mpagani Juma mtu mkristo lazima usafi ndio je kodikosa na wakamshule kisi atakifaransa Yesu tokalo yokore akiti shaka kumkole hivi atiki kifaransa ndio kutoka kwa Kifaransa abale wakiwa ya sio mwanzo akawa kuangalia ule Mwana pia kama ukisikia watukuza au watu wanaokuja nao kisika tena kwa nao nao Natali ukisema ya kile Yesu ashimwe sana. Mungu ni Kifaransa wanasema katika kupenda kwa Kifaransa. Watu wanachewe kwa hiyo chochote kisichoshika. Ni sana ni chochote. Tulimuomba kumya ubukele tuko turabaga binaya mama yetu ndio Faransa. Mupigeke chele chulacho. Nashukuru kusuka. Ndima rosa. Baada ya kumina ndege hapa wanapenda. Haipende hiyo sizoshika usafi wali. Kwa sababu ndio zile zinataka wali. Tunakora hiyo. Kwa hiyo yafuye maze kuzigenga mu giciro zibiri. N'uyu munsi rero w'igiciro zitanu. Kandi narabaza. Wumvise bwa yarabivuze kwejo. Imana yavuga ko iramushimira nawe bikuzi turi muri Sudani. Bashiki amasengesho. Imana itatanga kwishimira nawe. Mukozi wanjye mushitsi. Ndagukunda kutambara. Ndagukunda kukorera atamutanga kuri. Kubera kandi disikuti ukwize no kurinda. Uko cyane urana n'abari bisigora y'abo. Niyo mpamvu ngiye gutekereza gasanzwe. Zo kuhezanya n'abana bacyari baheze. Abuzobi hose nizo zobane kugira ngo
ukaba muzokuba kubana kandi umukozi wanje uzombona uzobikibore tuza kuri bishezero bikurikira iyo mbega mukakubwira mukozi waje gushika ndagukunda igende mwikore hano cyane bitanga gutekereza bidodoza wabiraga hagira muri amasafari yayo kinasanze nabo za cyane biziraga umwana wanjye unajyanye kukibuga cy'indege nawe yakikunda tuwejeje kwitandika kubera ko twinjiye mu byashanye ndabona ikoze mu mufuko baba pasta ngo yes ngo Vanessa sikiwe ati amen ngo barega kwa mutama wanje murabutaje kumenya mbere musimuze muravugana uwe nakubwira ko ari Sudani yeto yego mubere kuko kukibuga cy'indege nani ngo mutama wanje gusa umwoya bw'amateka berachi yari n'ikitufekero muri turakoze zaba n'ibiri n'amakaro ko kumuko mutara kujamo n'ugendo cy'abikende muri gorovenshi kubiza rero Mungu alikuwa anatumie kuuliza azowani hiyo au nachisi kama katika kitu sipendi hali sikaji hivi kwa kile ukawa na veka hiyo fresh aiba mume sana na mwanzo huko ukutaka kama hiyo fresh Mungu kama angebiwa toba lipa tumishiki mpaka hizo sasa tukana mpepo imani ni akutukia ni aushikika kuendesha ni kuongea wanaweza kusema ndio tunachozungumzia hicho pia tunachochoza ni chuzo ndio ndio bado chuzo yangu choza buzo hiyo wihane tutata kwamba kuyewe tena bora mtu afuye baba ndio kuje kuchuta ni imani shaka kuko wewe ulika tulicha ndio mpeke so kitu pia tunakupitia mahali tuje ili ile tuhutu babiye tukabasiki kwa wakati wewe kumkando wewe wakati wako ili ya kuishi ili ya tuwe babiye kwa mwenye kitabu ni magezo ili ya kuishi tutaka kupitiza na kuendelea tusipende hali ya kupitiza amekakutima kupitiza hawe kulia hapa tutakipata kanuni eza kwa uamuzi wa Yesu kitabu cheni alichana soko ya swali toba na wana hali ya fashion hii kama fashion ndio ndio kama ni kwa kuweza kutoa tuliweza leo tesi kwa hali kibumbi tukutimbiza mitaza aliacha wana cash pesa ya baba Yesu asifiwe ofisi kwa wale maadalesi tukietiza ndio tukieti Yesu asifiwe kwa sababu wanataka kupembe hiyo halali yetu acheni na Yesu au kukwanda hayo pastor ya kushikiliwa wamesema ya Pentecost au kuda hapa ile yake ya mkwanda wa mtu yeye alikuwa kitaba hayo hao ni kango hiyo shirika sana hayo pasa kitu sana kitu chako sio shirika ndio mfio ulika sumu sana ni kango hapo yeye acha mtakapasi na kile ruhusa alikulima alitwidi shishini mtanishi ikakisurusu karama awe kuendelea na kazi kuja boshi ni mzangu burushe ndio habari inapigia mbele huko anaendelea kuzungumza kujiba wewe huni kadi masengesho sasa hivi sio tunatoka kwa serikali na tutukuteko Mula mama kesema ulipomgirira mbele mtema kasa miparo ya pesa wacho kama poro basi kama muli wale tulipata na watu kwanza tukataka kitu Mungu utukiza wewe
kimungu. Wewe bila hasi bose tunataka. Nigemea wale wanaotoka mjuru, mtu gani makini, mtu tuka, kwa Yesu Kristo, ni Mungu ndio tunayewa Kristo. Alama kama kama kiniti. Anati kiniti kwa ya Mungu na kupitia Yesu. Ni Mungu ndio tunayewa Yesu kwa Yesu. Kwa hiyo mapindu kutoka mjuru. Baba pesa, kuli mwana mpenda ndio ndio. Kwa hiyo tunawakisa ni shukrani katika Marahuma. Tuko watu wasi. Wewe watakuwa na Yesu. Uzi watakuwa na Yesu kwa yao. Kwa watakuwa mtima. Muupise kaka jambo. Unafika ni mwito na choka ni unatoka mito. Achana nyuma. Mimi atakuwa na Yesu. Ananuma. Pastor hapo kwa kweli mukekiri no mugechiza naye bakubera mugechiza mukekiri ni wao bakubura wao sikura bakubura nani kisha utamufio kwa hali ya Rwanda basi wale kushawishi kwa kima kaka yao kabalije acha ujangali kwa jinsi useme kutamzee kwa tukasema hicho kusoro kuchukua ile ndio
Mungu zacu ni ngumu, ni nduru, ni intambara. Kubera iki? Ntabwo yifise. Kubera igitipaza ububakanye, kubera igitipaza kora urimo kwekira kwekire kufise. Niba muhanuye nimumvira murasuba uruwa mbere mukajya bapfumu uruwa mbere ababaye iheko uruwa mbere abakajya ku mutete uruwa mbere kwekira cyo mukwe mukara zine cyose muri ngani wari ufise sara hasi kweli cyane kandi kanugera mubatokana uruwa mbere mubabesha uruwa mbere mubazaba ikisa bari wawe mubasuba uruwawe mubagawa uruwawe mubiri abantu kubizane uruwawe Nasamaya mkono chini anapokuwa nezi itachana kwa kunoa Nibiro bitangara sitiza nibiro bitangara nisesema ikareko bora hadi kuzana gracious means nani hawana aho turabaye bitu kwa kitu niko baza bitu ukawala kwa hivi wana kuna tusikie wa wetu abandi baba matendo ndio batendera kuri kitabu wewe ya afisi zamu isore mugitabo cha wewe ni katika gatatu kumura mwawe kumuru wese na kama kile hauna kuma nipa leo tuko ni obele kumsuluhisha hata kunigeza ubesha kwa nini kisa mimi wangejeje muziki hapa unapata kwa lasa yao zaidi pasi sasa hivi kikuja ya kato msije nini na tukakupa na michi yetu ulikuwa huko na pembe ile kisa haya mkao chini tawa wale kichakachukua na kudogo wingi haya mtukomeza abakura mwabukuri abakandi shikori ubahikoro kuko na yesabu bitakaisa bihe kaisa bitabezwe chuha wito bikoze uri kugarazima n'abashizikare uri kubacumbura nta cyuzoca tembelea kugorofani tembelea kubativero hiyo gani nitakuikose akiwende mbinguni Yesu asifiwe lakini Bwana anaona atakapogenda kuiha haya tuna tuna kumwini au ngabule abana ishwani watangi watangi wale alikuwa kubwa au kutii Yesu asifiwe wale wafuku wame wewe mlana wewe ni kwa kuwa mtazamaji mmoja anaona tunataka ile imani na wale wanaoelewa utuheto tulimusi ibitende panda ya Bwana uligana kwa katika watu wiha kichocha uliga huko ya Bwana ananiwepanga kijacho ngambe ya Mungu hapo ni mfano kwenda kwa lazima ukenda kwa lazima usioma lazima kuzima uze mpemu yeye ufise mpemu yeye au kwa Yesu nikatumisome mukitabu cy'abagatira igice cya gatanu yesu murongo cumi na gatandatu tugarukire ku murongo wa mirongo ine umvira batera kwibwira ukisangamo muri ayo magambo kuba gusome nahawe n'umwanya wawe wo gutunga ukabamo na rimwe muri ayo magambo cyangwa ukiyumvamo muri ayo magambo ukuba byose ariko yawe nuko muri Yesu Kristo musore haba wumvise musore Jete Tora ni Galatia igice cya gatanu guhera ku murongo wa 14 gushika ku 24 ndavuga nti mugendeshwe na mpemu ngo mutazoshitsa iby'akameremere kanyu kifuza kuko akameremere kifuza ibyo mpemu yanga kandi mwe yifuza iby'akameremere kanga kuko ibyo bigana ngo ntibukore ibyo mugomba
ariko namba murongorwa na mpemu ntimuganzwa n'ibyagezwe, kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana n'ibi: ubushakanye, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandarirwa n'ibindi bene ibyo nabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Imana iguhezagira mwabiri bagasubiramo babyumvise yabivuze ukaba wumvise babatumye n'abarozi n'ababizoga muri rubanda ababibonye abituruke rero n'abarakora ibintu bakoresha ngo ni ji kumbe ni pombe chunga sana si vyose kule kwenda mlangwa kuko wafise mbegu imani anabashikia kali nizobanya tumaze kumva iha abantu barokore kuga udukotora ngo baroreza nizoka bicarera abafise kwemire handa na mtumisho hera kuri fende gusha kuri fensisi umilisa kompremire icyo yamba. Haleluya. Ukiyumvamo ni amina. Kama utiyumvisemo n'ibyabavuze ni amina. Kuko kama uyumvisemo soma kumva. Shitepore n'igihigara cy'abatambira umurongo wa kabiri. Ariko ibyo mwembi yama mu rukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibuza, kandi abakristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ibyo bahambiye n'ibyo kifuza. Namba tubeshaho kamwe tuyobowe na mwene, nitwifate uko tutari ngo twandutsanye tugiranire ishari. Yesu ashimwe. Mwumvise icyo premo yawe n'iki akaba ari kumeze Imana ikureze akaba atari kumeze ababona kino kuri icyo mwisi numva nibwira ngo muri icyo barabandi batuzwe kubera kigenda kumaca kugira ngo muri wabesha turabona ko gikorwa kuba tukiyura kubera ibyabo ko bitratuma mu mitima yacu barabona rero abatutwa kugira ngo yego barafise uwo base bariko batendera n'abakasa ukabona ko bose kuri rukingo bakase. Yesu ashimwe cyane. Wibyo mbere yangu cyane ukuri Yesu yavuze aho nyene muri Yohana igice cya 13:13 rwema cyangwa cy'ukuri burakunda gukunda abagenzi gukora abakunzi ukabana n'ukuri n'ubuzima bwawe n'ubuzima utaanza kukiza kwa roho tatu kukana hapo ya kicheka tatu kishiriki hili ndicho tatu ndio katika macho yake katika mbele ndio nyenyewe uko kwa tatu please nizi zio ndio kwa right kile tatu ndio kwa hadi tabiba ni mwongelezi kwa kule hali ya kulika ya watu sivyo kabisa ni bila ndio pale umupange manakora igitangaza niba ukiza babuzi kubera urukundo ikintu kinasabwa kinatwongera imiso kuba kikaduha inkomezi kikadukingira n'itaruka
uwo mukobwa urabona ko turi n'abatuziranye mugabo ubwira Pawulo kumutima mpake kumbe wamubwira ibibazo cyawe wamushikiza imitwaro yawe kuko ntazi yuko guhabwa ari wese imitwaro isoko ukunda n'ubuzima uwo mukobwa bari bizi atabona mugenzi we bakunda na misheki sisi barabandika kipenda na akakora kuvemutabire barabirimbana ati bakaruhuze tena ali kumusema ni umusoza mu bari hapfuye kuri kofite achayimuka cyane bahashageze cy'urukundo urakunda we mukora bakuze achayimuka ko pabita niba naboge biso twaro urukundo uwo mukobwa turi kuyawa suga ye mukobwa bararunda navuga ati nawe umushinga ukiri ndashaka kugira ngo ukanywa kuko ndazumubwaye ukanywa niba ibindi ndashaka nazobigeza no mu rwego rutandukanye n'ibintu kugira ngo hato agabande akanyama nakamutanawe n'ibitega ahubwo bagenda n'abandi bavuga batatu b'abanyeshuri babizobiga ariko batatu kuganira niyo nari babuze abashinzwe n'abazitana niyo wese yamaye mukuru yitwa Nebo agenda Nebo sawe n'izitse n'izitse mu gitabo Nebo nawe ukuri yamarasa yarushinga uko arota irongi ari kujana n'inyama uko arota irongi ni kujana n'inyama amaze kugira abazini muri buri basabo aravuga ati iyi sawa atamagara amaguru gusa kubaho wehejeje amaze kugira abazina n'abashitsi arashika bakashita namitegereza mu mwana waje ndiko icyo kodora ni kandi ukirize ngo yamawe ngo ndabukirize kunyama kandi wewe unakula na watu wa si wisi zao niba bategunika bazikuye kumeza arabakiriza bafite iminoho akamuhitwa hanze akapendesha akayiko kibyaye kusahani akagenda kayigeza zitanu kandi azipaze ziharuye abandi bakutwara ibindi bivuga ngo zitanu unakula yako unakwenda wengine uko pambi utia hicho tatu tukukundida unakula usiyokuchukua abandi bakora umuceri w'isombe n'amasupu y'ombe kule mnoho y'ibitoye waneza sasa wachafata ya ngogo afata n'umuceri yo bitarafukamika n'amatomata ashamika arasema ruswe kwa mibase niyo wale wamukira na umuceri fatubani kwiyo hake ibere niba uanzishinde ingene bazika ngokele uyihambe itora y'ibyatos akugira Yesu nipabinde nitawe yawe nili yawe kaminyaje kubantu bose bilisika kwa Yesu na Mungu wangu atina kiyo cyo Yesu zichaje zichaje aragenda ageze mu gitara cy'Idapusi ahasanga abasuma batenda babandi batanu wanje yuko ichisho rigana n'igumu yatukura bisani toma batabura gutera n'amachesi nawe bidavizana nta mukiza atanga chesi wewe umuzira cyane n'ikibonye cyose tureke utayase ataye haja bakutera n'ikwebuza abagenzi batabikuzi ndiye bibakageza abagenzi kama chesi kwa wewe ni chance kwa wengine sasa hapo Yesu kama hamini ukuri sisi buhunge geze hagati hapa wamukoza uparuka cyane yewe biye kwa mutemere katika kusuza kwa niga kubye tutabo bizi dole wali kuzegana kibato kwa kiza wakati mimi kuvuga dole tutukamizira nezo lege tutasabusha au kutumisha ataka tuubise akatoa na tamusha uarumba taka atokea mija shamba kuwa hasi yoga kila hasi huko hamni nguvu
Ikiga cyose muga twegeze bakizwa mu barokore ariko muje gukora icyo cyose twabanje gusenga mwumve ibyo bitatu nisaba kubazima ndasaba imbabazi kuko sibwenge muri ko bakoresha amaraso yawe Imana iziye babagiye bahari buri mukiza rero uyu munsi rero wabise Yesu no tugatse Yesu barokore bakapira gusenga abantu kasenga iki takira yakitaba oya weka kimwe ngo tumaze gufatana amaboko twese tumucunge ushobora kuba kareria ukabona byose ko ufata kumubwira neza ataragiri kama bakinguka achana tukara tushima Yesu ko kimwe twabivugana niba iyo nzira yacu akimukira ubwanjye umbanye kugira ngo tujye kubyose ikabari niba yabayeho isende bishyura ataraheza kuvuga asaba mu mubiri cyo mubwira atanga kuvugishwa Nabibiriza ashobora reka n'uruko wewe ubwo ruri afite kuba muri iyi muhanda ko kahise afite ikirundi akitaje wewe yiri cy'umugi n'ubwira icyongereza bipfuye bidapfuye niba atari cyo tubwira icyongereza kishwe n'igifaransa kishwe ntacyo umunsi umwe n'umwana wawe numva abatipe baraho babikira umuntu this is not the same thing to the big bear. That's why I got a girl in the tower. Somebody was talking to the woman. Oh my God, what is this talking about? Which one did you do? Well, I don't know. We see nothing to see them to the big. Look at the prayer and say, now, Pastor, yes, it's not the same thing to the big bear. But you are to be done and poor. Ni strong as a fish. Ni fast as a fish. What is it? What is it? Mukamuka. Umelewa kufanya kitu. Ndio ndio hiyo inabicha. What is it? Sasa. Unaiuka. Unakulikia. Uakatatu. Uakale. Wewe. Mtampigia nani mbibi wewe? Wewe unataka nini? Ni wako yako nini? Unakabesera. Vitu msafiri usikaraka ni sasa. Ukaifu kile kinachokwenda. Alafu ni goko hiyo. Ni goko ambaye anaanza kushika kule. Ndio maana acha makula Mungu. Baba acha makula Mungu. Asila Mungu. Kwa hiyo basi mchiwaza. Na usiwe na kukusema kwa nje. Mwisho Yesu amen. Akumahundi kishakia mlikuwa ni wafake. Anakuja kwa mkura kwa mkura. Sasa tutakaje mambo. Asante maki yake. Anakuja huko. Ndio wao. Hata katika kujiwa ashia kumkwe ndio nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Mungu amen. Urukundo. Mzee urukundo wacha. Igore ni Kristo. So shimunga katika pepe. Anakuwa kasema kutoka. Bila so shomeka kwa wewe ni shehe. Mmoja uruka hasa kwa mivaa. Haya tusengana. Uso chini weka kwa wewe ni shehe. Ukaribia ukaambia na wale kuzunguka. Uso shomeka kwa wewe. Ya mama wewe wewe wakosi nikiwa ndio kaja na soko anaenda wewe ngoja wapale kwa tukana kwa kumbe shehe ina kosa kwa mtazamaji kila tu naweza niko mfuko wa hifadhi kilo ya sente naweza tukasema hivi kashi ya Mungu kwa urekecho kwa pasere mbaka uke kwa pasere mbaka uke kwa mali mbaka uke kwa mchedaba uke kwa matakia shule uke kwa faka uke leo yote kitu kinachokuwa kinaweza ukisema ni ndio kanisa na sikakuja kwa hiyo jana kwa kusimama anakuambia kile kitu kile kumekuwa na chekundu bora afisi kote Mungu ndio
Papa, ejo muri twari muri misiyo Philippines. Iyi ko turakoze na Philippines. Ikere sabero chiba. Bidaya sekoti. Bikwa sekoti. Atazo bidwa. Wao yakamwewe utakokoza sori ikote shashi kaza kuyamaridi ya mkate asanikia kutu yako. Leo ufise pele akora rakozi na rakozi kampo. Yesu asifiwe. Sepende. Ilingana mapambana ukuya ni mtome. Sepende. Makayana tukana Yesu subhana. Ali yoso kuheze. Alaomba. Umunani chuka kwa Warumi igice cy'umunani mirongo cumi na kane haranditswe ngo abarongorwa n'umwami w'Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. Aho nyene icyenda naho ubizalika kwa Kristo. Warumi igice cy'umunani mirongo icyenda. Ariko mweho muganzwa n'akanyenyeri k'umubiri, ariko muganzwa n'imwemu. Bisanzwe mwemu w'Imana aba mwemwe. Ariko iyo umuntu adafise mwemu w'Imana, mwemu wa Kristo ntaba muri we. Unafise mwemu wa Kristo yitwa wumvise amakuru tugenda n'akajya mwemu wa Kristo, ndugu wa Kristo, ndugu w'Imana. Kwani uyigusa gerageza yumve gafara mwemu wa Kristo. Bamusali babazi kuma na wihame. Alimaze kuihanguka kwa hali hii mwemu w'Imana mpende sichochote utaja mwemu wa Kristo ni zamba nazozunguka ni aramukikuze izambi zokufa na wewe Kristo mwemu wa Kristo niko kama mwemu wa Kristo ndio mpango kwa mwemu wa Kristo muda mwemu wa Bwana ugosi wa Kristo Bwana asifiwe. Baba sero baba kenda na kuibaza tulikuwa Salomo kwa nicha aliyoketwa na kanisa abantu bose bashobora n'iyumba bamaze ubonye abari batumike kera kikomera kikira ubega mu kuhangikia amaso yahumeka ukukira kwiwe nitwe twabikoze cyangwa kuba Imana Gloria muri gazina ngende mwipakana gazina ngende nikagatwa kukusana nikayiteye bituma akira Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero tubicera uhereze naho yakuri nyuma cyiza kabiri tubicera bata abantu Yakoze n'intumwa rero baracaka biki abari bashegeye kuri baraza nasimo igice cya gatatu mirongo cumi n'icyenda. oya kabiri mirongo cumi n'icyenda haranditswe ngo nzoshira Yakoze n'intumwa igice cya gatatu mirongo cumi n'icyenda. Nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ibihe byo guheruka bibona ihene ryiza bivuye mu nyonga z'umwami Imana. Amen. Ezekieli gatandatu ku mirongo y'ibiri abumvise ijambo ry'ubuhanuzi bw'uyu munsi ufatiye kuri Bibiliya yera Imana ibahezagire Ezekieli igice cya 36 mirongo 27 haranditswe ngo kandi nzobashiramo umwenda wanje ndabagereshereze ibyagezwe byanje namwe muzokwitondera amabwiriza yanje muyashitse. abagabo barakubita abagore ntabwo mufise muzagaha mwihane bari n'abagore bakubita abagabo bari n'abagore bakambura abagabo hari n'abana bari n'abagabo ababyeyi bomira tukajya ugiye bagatembe Amen. Mwami wacu ayitoze cyane